Ko te hia o te kahawanatanga, kia te tuki wawe ngā tono a ngā iwi mo o rātou wāhanga ruatakau ōrau o te rāngai ahu moana. Engari tērā pēr ka raru tēnei hia o te kahawanatanga, i te ture kātahi tonu nei ka whakamātau tauria, e tai ai e ngā iwi te tono mo ētahi wāhanga anō o taua rāngai. He rahi pēr mā te kahawanatanga, e kore e rahi mā ētahi atu. E tino atu. Te rua takau paiheneti, me ahua te kirunga. Koina tā te ture ahu moana Māori rua mano māwhā, hei whakautu i ngā tohe a ngā iwi mai ngā iwa te kautau. Māori are very serious about investing in New Zealand. Māori are the ones who have been looking after this resource for so many years. Koina i ngā taki wā kai te noho whiriwhiri tonu mō tā rātau rua te kau ōrau o te wāhi ahu moana o Nāia nei. Engari, ki raru i te pire hau ka āheinga iwi te tono mō ngā wāhi kaore anō kia whakatakotoria e te krauna. Kua kitea hoki e mātau, tēnei rāngai e tupuake ana. A loto hoki e mātau e ai hoki ta whakaaro, koina hoki he rāngai kia urua e hoki i mātau. Heoi mō ngā wāhi kua hoatu te mana whakahaere ki kamupene kē, Kāriro mā te pūtea e rā iwi e whakarata. Engari, ala hoki tērā te whakaaro loto i ngā iwi kua tūtaki hoki e mātou. Nā nāhina rarawe ko te Pāti Māori tēnei kaupapa i kōkiri. He ture e hāngai ana ki te pire takutai moana hou. E matapaiti ana ka hipa a te pō tonu nei, ko tahi ana ki te rōpu ka whakahengia, ko te rōpu Act. It is not about any special privilege or anything like that. It is about the fact that we have been involved in this for so long, but we have been left out of it by successive government policies. I mua i te tono mo te wāhi hou, ka riro mā te krauna e rangahau haere, pēhea te nui o taua rahi ka toha tohangia. Jasmine Pearson, Te Karere.